kumsang ni July ni som panga jing lamda rukle minute som panga hania Africa khothlang lam Sierra Leone kaila huna jingkar thom re tak mai chu bompuak ri ringzet mai hian aron ti top chiang kher mai kaila hun hi anram kho chhak to pa om bial re theile tlabal em hania bom ti puak tu te chu Indian Paro Commando mi parukte ania sipayin khwarna bang antichia chu bangonga tangchuan convoy Asok Leyland le Mahindra Jeep rongwaran noi UNT Apollo inziak te chu aron tol chuak nga la convoy chuan India sipai Gorkha battalion mi zahni z aphura antumber chu man mo taka kaila hun tlan chua sanane Sierra Leone hian hel Revolutionary United Front RUF te chuan trangkhat lian don tual chung buaina ankalpui to tuntruma hian India sipai te in khwarna chu nisom sari panga zet an hual to nge convoy an chuam ma hian British thlona Chinook helicopter mangin sipai then khat chu Indian Paro Commando te chuan an lo thiar chuak to bokane convoy lir thei te chu India sipaya lir thei khal thiam lo thana thang Gorkha sipai te chuan an khala chu chuan an mang an na chu atilang mai ome sipayin khwarna tanga an chuak chu kongdia ka trak pakhat hi an tang tale ngal jingkara chuan na safe in ruasura leyanemin konga diak na sa boxia lir thei rit deuh tan chuan tlan aul sam lo kher mai trak nunga chuang sipai te chu an chuka an lir thei tang chu an han nor le lop lopa an chevela chuan an mani hual tu hel ho chu an ron nai zela hun khorala thiang lo hei hi India sipai te chhanchhuahna hau takle turu zet mai chu ne Atlantic tuifin riat bula om Liberia le Guinea tenena inri Sierra Leone hi kumsang khazakwa somruk pakhat thleng khan British hovin anopa anram hi ramngotam tak omnanin sa phawan chuan hnuwa kumsang khazakwa somkwa pakhat atang khan tual chung buaina an machona sarkar le helte chu nasatakin anindo kumriat hnu kumsang khazakwa somkwa pakwa July thla khan sarkar le helte chuan anrama remna a om theina turin in thani buat saite angu tin remna ansiama chuin remna chu lome peace accord tinan vua October thla tangin UN Security Council chuan lome peace accord hi a hlotlin theina turin UN mission in Sierra Leone UNAMSIL anti chu adina chumi hnuaya chuan ramhrang rangin UN Peacekeeper sipai anthon luta India po atelve UN sipai te hruaitu berchu General VK Jetli India sipaya michuanom tak Siachen Brigade lokai hruai to tu ania UN sipai ho tulu berni tur hian candidate mi pathum anoma African sipai hruai tukara Jetli hi an thlangnal nge African ram te chu anlung ni lo viau unamsil na tur chu remna le muanna von him konga anin kai hruaina bungrukna in biak na manga remna zon hania ma se Jetli hian boruak adanglam thut chuan bungsari na sipai chakna man chu poiti na anei ran palem lo akai hroina hnuaya hian India sipai te baka Nigeria Ghana Guinea le Kenya sipai te anoma kumsang hnia anpol chu zaule niin kumsang hnia anpol chu anzaule hnuwa Jordan le Bangladesh sipai ten anron zom vele Jetlian sipai en kollai hian civil lama an ho tu chu Nigerian palai adenijia ania Jetli chuan anhne na hian report apetrin turani
sipai hruai tu ni na an chang lo kha Nigeria phei hi chuan an lana hle a helai hi chu hu hang kan nga ve na ni UN Secretary General la Kofi Annan alo ni kher bok nen antia an lungoi lo lutuk tur thelnan adeni ji a hi civil lama ho tuatan ruatta ani renga hei hian unam sil chung ril chu abuai ru hle ti atilang ome sipayom na mun tur zong zong chu UN Security Council in anduang vek thrina jatli tan harsat na lian tak asiam pha trum kha chu Ghana sipai te chuan Sierra Leone khopui ber Freetown na hotel lom chhun chu an luat tlata chuak tura jetlian thua pek poin an chuak du der lawa ti luina ne na ani num chua angai ta hial sipai dang po an lak lak chuang lo guinia sipai le helte in to chil trumin guinia sipai hian silayan me pu main puan var anzara anteng le ral thom te chu hel hovin an chu sak der kudruakin unam sil hi an ron zom ve a chuwangin jatli chuan anaute India sipai te bak lo chu an thil ti tura rin ngam anei lo UN sipai te hian mun rang ranga hel RUF ho in pek na tur DDR camp an siama hel te chuan an ral thuam an ron tunganga UN lamin thiam nang zirtirin nun ral muang zok an nei thei nan an lo pui tur ania chung kem te chu RUF lam chuan an hmumo hle abikin lunglu lai chua tamna lai koiduami phei chu in biak na kalmeka an din hun phetura malak na ninan ngaya koidu hi achengkerin sarkar malak na in athleng phak meu lawa RUF ho chakna mun puile ansum nar poimo tak niin kempa helin pe anom thin chu adu lo hle remna thuthlung kanziaka ma se kanral thuam kantung ngal rup rup done tina ni lo anti kumsang ni me thla helte hian buaina anron thlenta chi renga RUF chuan makeni khuwa DDR kempa hel silai tung mi som te chu an hna pelet le turin thupek anti chuaka he kempi kenia sipai te en kolniin an lo phalbik lo RUF thinrim hian kem chu an beya kenia sipai te chu makeni le makburaka khuwa te an kap chhun zom ngal zat mienge mozat an ka hlumba ka kenia UN sipai zanga tele military observers thren khat an threnga UN military observer te hi ramsang sang mi ral thuam kenglova thilom dan thli thlai tu tele report petrin tu te anne RUF te chet na hi jetli chuan kong khat chi in adong song hel ho hian remna le amuan na andu tak tak lo ti hi ni makeni le makburaka hian sipai tirluwa hel ho chu ka ve ngal mai aduwa ma se UN nuaya ramsang sangin remanti lawa wangin sipai chakna chu amang theilawa atheyanga chhanchhuahna thok turin makeni biala hian Kenya le India sipai te chu adalu ta tho atir ve bok Zambia sipai te ro hel hovin anlo bumin anlo mandiala Kenya sipai te chhanchhuah tumna chu ahlo chamchiang kher mai UN sipai te mual phona belcha turin RUF chuan Sierra Leone khopui Freetown atanga kilometer zanga velahla om kaila huna India sipai le military observer te chu anhual boka UN lam hian mipuite anchom dolin antran pui fowa mipuin helan thlopna atlem tial tial chu andu lo wangane kaila hun po hian sarkar melan mungai lawa mundang nen in kalpona kong tak ngial po annei mu mallo helte chakna mun hania wangin
UN sipaya 58 Gorkha Rifles te chu kumsang ni April thla khan daru khuwa dalun neya darua hian hrialengin eitur antla chama zirna ina ommumal lo pialama mipui anrethei em UN sipai te hian in kalpona siama trulani tiin nili chungin leyando zawa UN medical camp andina athlonin damdoi eiturle tuithiang hlimte ansem chuaka damlo na zualte chu helicopterin Freetowna anruai thin boka helte ain UN sipai te chuan ngai san anhlo zok helte zinga ngei po UN chu thlopanoma an ho tu thren khatin an mumo mai ninan soi heiwang hian India sipai te chu helte hian rengma se melma angin aninen lawa inza ton na wangin darule kailahunin kara chak thiar anphal saka kailahun hi India sipai te headquarters da na ne andin munchu Gorkha battalion a an second in command le sipai som ni rual te daru atanga inbiak na nei tura an tir chua tangin a in thlak danglam le ta kailahun thlenma a kuiwa khuwa helmi zahni rualin an lo ti dinga helano pang tak te chu an mela tangin an rui ti riatin silai me puwa chakin an kutazariau to a boina lian zo ka thlengang ti hlavin India sipai lam chu atlom zo ka antang ram helte chuan in kaltlang theilowang antia makenia UN le helte chuan buaina anneya chuwanga lo ti ding chu annia chua lengot thu om hek lo le a ming chuan anin man le ta kuiwa khuwa India sipai som ni pathum te anman pialama kailahuna anin khuarna sipai zahni som ni pathum omna chu RUF te chuan mei thla anron hup le tangal UN chuan makeni le makburaka Kenya sipai mi zanga vel tang an nei bok nen andin mun chu chetak kane Kenya sipai te an chua theina tur hian UN chuan helte chu Liberian President Charles Taylor akal tlangin in biak na anei puya Taylor hi RUF te nena in lai chi na thatak neyanga in soi aneya anin biak zo nu kumsang ni le som pahnia khan RUF fathlo pawangte lunglu le ral thuam in thleng na te wangin Special Court for Sierra Leone chuan thiam lo achantira indona a poi khoi tu lian taka apuane in biak na ero Taylor hi atangkai fu Kenya sipai te chu an chua thei pha heti lai hian kailahun le kuiwa a India sipayan thren te ro andin mun angai reng thunga Taylor hian an chua thei nan ma aladu lo Africa hovin India hi an thik tlat tia soite oma thren khat thung chuan Taylor hian RUF ho tu thren khata hu hang anei tak lo ninan ngai ve boka RUF te hi mi pakhatin athut ngok anilawa thunei na rang in rel bola in zom khom ani deuh ber India chuan asipai te an chua theinan Taylor chu beturin palayatira ma se engma alo tiam theilowa tumruk anin betoin mason na awm tak theilo anin biak to ber tum chuan Taylor chuan afanu te chu India le kha anjir theidon chuan helte chu anuna thapa biaka tum thu asoi chuak le a India chuan afanu te pahni chu Delhi ya le kha hazirtir nuwa Taylor malak nain kuiwa a India sipayan thren mi somni le pathum te chu chua ania ma se mi zahni chuangomna kailahu na mi te ro chu anlatang zui ta zel helte hian sarkar le UN ne na inbiak na annei meka
an chan that thei nan man an tum ve ra na ni in biak na in omzia nei thei tak lova chuan jet lia chuan anau te an chua theina tur chuan kong dang dapatrul ti ria kaila huna hian gorkha sipai te chuan sipai ti dan phungpa ngain hun an la mang theya ma se ariwef helte chu anomna chuan zalen takin an luta UN observer British mi te chu anram optul hlui an niangin an hollea kut an ron thlak fo mai kumsang ni July thla phei chuan kaila huna India sipai omte reson thiar thin chu anti top sak mia maya helicopter manga damlo an phur thin po helte chuan an phalto lo jetli chuan India zom na chu UN-a ti chiatina ommek ti te Nigerian sipai te chuan torpuya in an lo matla ti te riain atha anahle Sierra Leone hian British sipai ponom vea ma se unam silai ro chuan antel velova UN Security Council a permanent member atol rel pol ber antel tlat lote hi ama kangreng viau Ivory Coast a po UN in sipai lo tir lu to anram op tu hlui friends chuan UN sipai tel lovin asrangin sipai athon lu deuh kher boka hei hian UN sipai ho khom konga buaina asiamin jet liahna ti buai tu lian tak pakhat tane kuiwa tanga India sipai somni pathum anron chua ma hret hian UN sipai chu belcha ania Bangladesh le Jordan ba ka India chuan sipai aron thon bela India ina thon bel chan pakhat chu India sipai latang mek te chhanchhuah aril ruk wang ania Sipaya tirzinga hian Accra in Khwar Para Special Forces Battalion a Para Commando za somthum panga te antel nge Commando te hian Akran chua san dona anthu don chu ramdanga beihpuithlak dona in kalna tura chuan tuifin riat le ram ngo cha tak komin thosia tam hle don ti hine Para Commando officer zingami Major Ajoy Mukherjee chuan Sri Lanka ani ngei aring hle hetiang lai hian Sri Lanka chu helawangin an buai ve boka India in sipai chakna in apui don ani mo atia ma se Africa a Sierra Leone an thleng tadai mai Para Commando te hian chunglama buaina an la nei cheu an ho tu pa chuan training a chuak velova a ho te chuan an mi le sa an chiar du meulo chuba ka chuan commando za somthum panga te chu unit rang atanga man mo taka po khom chop ania training an la nei tlan lo wangin in pona a omwak lo bokane engpo ni se heng Para Commando te hian India sipai te chu chhanchuan tum don Sierra Leone an thlen lai hian kuiwa mi te kha an la chuak lowa Sierra Leone chuan British sipai in khuarna omvein SAS ho ral thuam te chu achang kang bik sia anot thei viau kuiwa a India sipai mi somni le pathum tang te kha helicopter manga chhanchuan tuma an che chuak man trap tin an thul le tailora wangin an chuak theita ani kha kaila huna mi te ro chanchin thalam hriat tur aom theitak lo wangin chanchuak turin training an nei chun zom ta thunga hetiang lai hian in biak na kha alakal zel India sipai ho tu chuan Sierra Leone aron tloin thilom dan aron enfia hei hi Kargil in do hlim chhon vel kha aniin media ten India sipai te chungchang hi an chua tam meulo chuani se chu mipuin India sarkar chu andem hle ome jetli poin sipai chakna manga India sipai tang te chanchuak turin ruwa manna asiam zela anche tumna chu operation khukri tinan vua jetli hian sipai chakna ahmang don ani ro chuan
phalna amu masak angai thung chumi tur chuan India sarkar chuan UN thila chechua kan ni tin US le UK palai te habia a lo nga khram ro u ti bakin an chang du lo an sipai te tang chuningat che chuan asiruk lain an thok chuak nga lang tia chiang renga chuwangin India chuan keini hi kanin puilo chuan min pui theidang an om lo ani hi mole ti ngai dan anei ta a India sarkar chuan Delhi lama Defence Minister George Fernandez a hovin hemi chungchang hi an soi hoa eptupol ron phota thrae tin in mu khom an kowa thile hliam anom nual theiti chu hriat nima se an sipai chakna man chu an rem titlanga hemitrum hian khati hun laya eptu party hruai tu Dr. Man Mohan Singh chuan Sierra Leone hi kan huang pel dai ramania engatinge hetizat zat sipai kan tirle tin zo na aron neya annuwa UN sipai tir chungchanga India chu hetatrang hian afim khurpha ta hle nge ne India in sipai chakna man rem ti hnuwa hian Jet Li chuan UN Secretary General Kofi Annan chu thukhu takin atiti pui le a sipai chakna manga peacekeeper te chhanchhuahna angai thu hrilin anana hian ikuta engkima ome tina lo changa Jet Li chuan I chana chu kamamo tak kaniye atia Operation Khugri kalpui turin remti puina anei fela anche theita beihpuithlak hlotlin na lungphum chu inruwa manna ania intelligence te information atangkai em kuiwa a mi somni pathum an thren te kha anmamo thiarin darule kailahunin karvela veiwa phalsak thin ania anhne na tang hian aram mom dante helhowin khwarna tele anin zar phar dante kongpoi mo lai bik te chu an thria thei pha kailahu na tanga damlo thiar an phalsak lai khan chunglama tangin helhowin zar phar dan chu chiang taka hria thei niin thlona trum theina turte aramin zar phar dan te zong chu an thre thei boka chumi hmang chuan ruwa manna anhan siam china ma se alatok zolo para commando hian Gorkha li dang Captain Diraj Singh Thapa hawama kailahu na anman tenen namkhat aniawangin en thlatuatan vatir lutila helho chuan an lo hrasang hau lowang ti ngai dan anneya helle UN in biak na kalmeka lir thei khaltu le hel parangin Diraj Thapa chu kailahu na India sipai te in khwarna chuan antir lut ta ne British sipai te camera le map tenen karni chung chu en thlak na athoka kailahun le daru in karte helzat tele anin khwarna te thlona trum theina tur mun te chu kimchang takmain thalak nen anei theya helte hian en thlatu nom tin hrechuak thapa hi anman chuwa hmain anla chuak le thua yane tuna chuan information kimchang le dik theyang ber tur anei towa helte chu daru le kailahun in kar pendembuwa mun puyan nei ti te thlengin an hreto Jet Li ta nero UN politics awangin film khur taka kalangai ti hria a anruwa manna chu midangin an hriang ti hlau hle Nigeria sipai te phei chuan lo threru se an ho tu sang te an thrilanga hel ho chu an rol ruk du mayang ti te po hlau om takane an beihpuithlak chu kalsual palta se UN chu an mual pho hle don boka an ruwa manna chu angai tua nonin a thlir let le fo thin kailahuna hian British zinga tang an om ve wangin an sarkar chuan Jet Li ruwa mandan chu hriat an chak le zuala British ho hian Sierra Leone president tan ruaya Jet Li thil tum dan chu hriat dan an dap
heiwang hian jetli le British sarkarin kar chu achiat pha viau kongle lama chuan British in mamo aneyang chi hian jetli chuan British sipai te tangin mamo anei vea an chinuk helicopter chu chhanchhuahna kalpuinan atul tlat hetiang lai hian India chuan Soviet siam helicopter an hmanga khochia athlok chuak thei ngai lowa chu wangin jetli chuan British chu inrem na asiam puya arwa manna ahrilin SAS te antil venga chubaka chuan chinuk helicopter pahni anron tho ve thung dona operation khukri chu heti hian ro manna chu anpe felta ne jetli chu danin RUF hel chu sangkhat zaria tanga sangkhat zariat vel anoma atamber chu training nei mu mallo ral thuampo in dai lutuk lo hania laipui le thlona an nei lova teng chu nei ma se an hmang thiam chuang lo ti hria UN lamin India sipai battalion pahni baka Nigerian le Ghanaian sipai company pahni ve anomin ral thuam an nei thra a SAS mi le sa tle mazong le India para commando tenen in kana chuak ta poni se sipai sang khazakwa somruk pathum vel chuan silayan choi thei tura angaya abeitulam hian mun thuma thena mun khatin tamhne se du thu sam ani thrin ma se zat le zat anin to chil angai dona anral thuama in thlawa wangin an chanero chu athazok tura angayane British chuan chinuk helicopter pahni le C-130 Hercules thlona aron tho chua puya chinuk hi sipai te thiarna tur le sipai te konglo sial turania Hercules hi helte in biak pona ti chetur ani ve thung hebaka hian jetli chuan UN helicopter indona ta na man thei tur India le Sierra Leone sipai ta te chu aman khom tel boka che chuania tan July ni sompanga kumsang ni anruata atiran ro mandan chuan British helicopter te chuan pandembu le kailahuna bom anwathak phot tanga sipai ten che zuyang ti hine ma se an beihpuithlak in ngana helte va barak khai thut awm theidon lo wangin antidang lama para commando te chu kailahun bul kenewa chinukin awathanga khopahni inkar kongpui chu anthunun zuyanga heta hian Gorkha sipai te chu anron tlan chuak donani chinuk hi kailahuna athlok lenga thapa hovin commando paruk te chuan military observers te sipai damlo le hliam te anvalamanga Gorkha sipai te chu kailahuna tranga ron tlan chuakin chimlam daru an pandonane kongpui chu kilometer somsari zet zongaya helho ram chung ania wangin inkana achuak ngei dona kanewa a para commando omte khan anlo puin anvain daru thleng turin anbei howanga daru an thlen chuan himto tura angaya hebe puithlak hian darkar somthum vel a o tura anruat bokane mase beihpuithlak hi ro manna angdiak diakin akal ngai lowa operation khukri po abang chuang lo July ni som palizana chuan khuwa hniam hlea para commando ten thlona trum hunan thlen hun July ni som panga jinglamdar thuma phei chuan ruwa asur tluk to chinuk helicopter pahnia chuan an chuanga darkar khat nuwa Hercules thlona chu anhmel mate radio a inbiak na tiboi turin athlok chuakta commando te chuan ruasurna sa wangin anthil ti tumchu anthul mai anring mase chinuk khaltu British pilot chuan anthlo chua thei tur thu aron soya kan helicopter chu ni se tiril ru commando te chuan anpura urau zingdar nga le minute som nia anthlok chuaka mao luidung thrula
helicopter pahni chu anin zui zela para commando te hian beihpuithlak turin SAS tenen training an nei ho thrina helicopter atanga waithlak turane commando te hian ke hmanglovin kut hmangin an waithlamai thrina ma se nun chanan zirna hian commando pahni chu an duain an tol chaka anin hliam pha hnuwa waithlak dan tur chu tidang lamin an ke man telte an zirle te a in buat chaina hun atam lutuk lo an du thu sam chuan anin pe chi alo mai theiane helicopter chuan kanewa athlenga ramhnoi chungzona chuan mukherji le hote mi somli chu an waithla la ramhnoi bulkong pui chu an ven turniin bom le thangte an kamzui ta ngala ahma theyang bera convoy lo tlan chiate vatok turin mundang an panzui le ta ne chinuk khan thapa le commando panga te phur chungin kaila hun lam avapan le a zingkara helicopter ri chuan RUF hel ho chu ati phok le khle mai ma se alahma boknen an che ro chu aran pha tak lem lo commando te chu India sipai te in khwarna bula chuan an truma an mani lo ngak tu military observer le India sipai thren khat te chu helicoptera an lon tir ngala hengmi te hi ahmat laya in ring tura an lo hril lok to te niin in zon chop kwal angai lem lo hel te chuan silain ron met puak ta thapa le ho te chuan an han chang let ngala British hovin phosphorus grenade an pek chu an voma akhu chu rong hran dai ania in mu thei lo nan chuan athang reng khop mai chinu ka chuang turte an chuan zo hnuwa chuan an thlok chuak zui ta ngala chu helicopter thatak mai chu India chuan ahmang non le thei to don lo tian thria British in an chan chua du an la chuak to a man non le an phal chan tur om to lo commando te chuan kem phung na banga chuan boman kama jingda rukle minute som panga ti chia tania Gorkha sipai te chu anronin khal chuak zuita a jingda riata mukherji le ho te khan kaila hun khopuya India sipai ron tlan chuak te chu an to ka sipai convoy te chu para commando te chuan daru pan puyin an hnung le an malama an karche ve a Major Mukherji te chu ven himna panna lai ber a hnung dol tuwa an trang nge kongpui hamu mallo ba ka ruasura wangin adiak hlea lir theitang norangai le nen an kalchak hlei theilo hel ho chuan Toyota lir thei nen an ron zui ve bok kongchhia hangam dewani che kang an ron hnai chil taviau mai silayan met puaka commando pahni chu an kap hliama Major Mukherji chuan a ho te chu ahma a boman lo kam to a me puatira chu chuan hel te chu atimuang deu commando te chuan machine gun le rocket launcherin an kapa hel hovin aron chang liat ve boka minute somli panga zet chu anin kap zuya commando te chuan Indian Air Force jet lian aman khom te ron pui hun an ngaklel to kher mai ma se an ron lang thei bok si lo radio a anin biak pona chu Mukherji an akenga pilot te chuan ruasura wanga an ron thlo chua thei lo thu an ron soi le thrina dark wale chan vevela hey kan ron thlok chuak thei ta e khoyangei nom an ron tia Mukherji chuan tun thlengin khoyangei nom zok alo tia commando te hian phosphorus grenade British hovin an pe kha an la in chopa Mukherji chuan hel ho lam hoi chuan avoma akhu chu serthlum rongane pilot ne na chuan serthlum ronga khu khain muem apialam zong kha chu hel ho tran munania induangangin in che theye atia IAF helicopter ron thleng te chuan kilometer ni biala chuan boman thlakin
silai an met puaka darkar ni chung vel zet chu hel ho chuan chunglama buaina an neita ani chu India helicopter 10 anral thuam an karwa hnuwa Sierra Leone sipai helicopter India ral thuam phurin aron thlaka anron chevele chiam thrina helicopter atang hian jet lia chuan India sipai Gorkha zahni rual le chhanchhuahna para commando te chu avil vereng bokane puitu an nei thatta ka chuan an kalpo chu asot ta deuh darsom le chanvea chuan gei hunan thlenga India sipai tho 18 grenadiers 10 an lo muaka grenadiers te hian he khua hi helho ku tatangin jingdar riat vela khan an lo la fel der tone chutatang chuan UN sipai dang te na inzom khom turin pedembu lam an pana ma se helho chu an lo in ring to kong an lo ti chiat ba ka ram hnuai atanga an lo lambuna wangin an khotlai hle India sipai te chuan kong chia leol samchi an do chopte te a an kalkai theya helho chuan an hual viau niin Mukherjee chuan a hrenge ngeya radio a anin biakna kha ala che ozong lawani yange atiril ruwa ma se helte chuan chunglama tanga do tu an nei mia wangin leilam sipai in thiar fili mek te chu an ngai sak hlei thei lo thungane pedembu chu han wathlenga helho mun pui ti taka RUF chuan nasatakin tranan lo khoa Gorkha rifles tenen chuan anin kap na sa hlea zandar sari vela chuan chu mun chu an la thei chau pedembu a chuan zanria atulta chumi zan chuan helho nen anin kap zan khuwa thrak ti thei turane India sipai te hi indo helicopter 10 anvil renga helho ron kal theina lai tur kong anti chiat ze lawangin an him thei ram atuka chuan ni somsari panga chung helhovin an lo hual to India sipai te chu helicopter mangin darua thiarania chutatang chuan commando tenen Freetown lam an pan lea he beihpuithlak a hian anin kana satte lul nen India chuan sipai pakhat chia achana mi pasari dangin liaman tuara hellama thung chuan mi somthum pali chuang an thia mi za som nga vel an hliam boka nikhata helhovin UN sipai kut an tornat ber trum alane he beihpuithlak hi India sipai chhanchhuahna chau anilawa UN sipai te chu helho bupui ton dara beingam le helho be rual lovat chakan ni tilan tir tu ania remna le muana zonga in biakna konga po omzia anei thui khop mai helho chung nun na zong zong ati chia a lo thei lovin sarkar siam dan tur soihova dokanan kil atrulta ani